Amasan his YouTube channel ana Vaiho zo se na bonun chi bai tu hin Ehsante kiphin na hong kipat dan le thingnoi luita khat Meitei State Committee kiti chungchang topic mangchan chomjhat ana holi mutin Ehsante lengam hi 18th century laisin Hindu sahwa missionary khat preacher khat Santidas kiti khat anomin hichipa chu ahung lut nin chi Hindu preacher pa Hindu te pathen thu sei pa chun Ehsante aleng pau Garib Nawaz kiti pa chu ana thu zoin ama chu Hindu saho adingin anala lunin Hindu saho aphat na ho le ama dinga phat chomna lengama dinga phat chomna ti thil tam da ana sei pin hi cha ko nin hi chi Garib Nawaz chu ana lung lut tan ama phatsah na le ama thupi dung zuijin agami pi teo Ehsante jong tam ta Hindu ana kisut pantawin hitin phan hong che chen hi le aleng pau bagya chandra kitipa phat chan chun hi chi Ehsante lengama chun Hindu sa ho hi akipom cha khe ti ding ham abul kibul phu det cherin hangum tan khang khat sungin Hindu sa ho hi apom tawin hiti chun Hindu sa ho zuite aung hi tawin hitia amho hin Ehsante Hindu sa ho ahin zuiwa patnin amo hi English bawa ki saying ile Sanskritize aung hi tawin hiti chun masanga amaho society a caste system ai lawale clan system ti dham amaho sa khwa ki bung khen na ki khen tel na anom lo chu mizo si thakhat to bang mizo si level ki kim to bang anom chu Hindu sa khu a hin zuiwa ki panin amo hi Hindu te sa khwa Brahmin Kshatriyas Vaishyas Sudras kitho to bang Ehsante jong amaho society so in ahong ki bung khen tawin it is Santidas chun Ehsante hi Kshatriyas kas hon hi ve tin ana phung do in chule amaho la vai hom te ti ding ham amaho la leng in ku te leng family te ho hi Rajkumar ativin iti chun amaho society songa jong apolang zep ai lawale a high caste zep khadaumin hicho chu Brahmin na hin Ehsante hin Bamon ativin athang pia function ni khom nai pi ham gathering lien ta ta umbal le buli me ho na amanji ho le pathian ho phat le e ho seidan le pastor ti ding ham kol baba pujari tiu pathian howa hitia thil amai cham ho pi ho bol le te ho hi cho in amanguvin hiti chun Ehsante hi aleng pau thupi dung zuya Hindu ahung ki so zo wa patnin amaho apu-apa khang wa pana lekhabu chom ana kem ho hi ahal mang tawin hiti chun amo puyas ti jengutin puyas amo pathian ho na lekhabu ho pi ho an hal mangwin abanin Santidas kitipa ama pa thupi ama pa thuhil na le lengpa thupi dung zuijin Ehsante pathian an ho naw ama ho pathian tua hi sanama hi ati pen hu an hiding dan hin amo pathian ho na umang lai ti ho hu aban suhset vin a phel hlavin hichi umang lai kiti munahin Hindu te pathian lim ho asawin pathian ho na ding temple ho asawin ti chun lengpa thupi le Santidas kiti pa thuhil na an hi zin tu lai banga democracy public voice adu da ti ho anom lo hi zin koi machan anial ngam puwin ti chun munzo sia amaho puyas pathian lekha bu ho le umang lai amaho pathian ho na in ho tam ta anaki susin hi cho zo se hi Hindu te pathian ho na in a hin khel tan hiti chun phat hong chi chen hi le aleng te zo hong ki khelin aleng a tha ho zo sin jong amaho masanga apathian ku ho talovin Hindu te pathian a hin ho pan tawin ahin ho to win ahin ho son win tiutin hita hongum phat chun hichi Hindu te jong hin Mahabharat Manipur ti khata hin sim do win Mahabharat gal anom lai chun
hi chi lekha bua jong hin manipur jong anau me tia a sei then theina ding win min chom chom hitin sim thu sim tam ta in bol to mo win rajkumar ki ti hi ama ho lengte family ho lengte in ko ho hi hindu te melchi na dung zuijin ama ho same to a melchi na dung zuijin surya vansa ti win hi chu english ba hi solar dynasty pathian mi te ti to na gelwin abana hi chi Ehsante leng in ko te leng vai hom in ko te ho hi tua kol te pathian arjun ki pa ama chilha te hi ve tia jong ana seva ama ho hi ana lung hai ma hi vin hitia hindu sa kho hin zui zo wa ke panin aleng te ho hi ama ho hindu pawin hindu te lekha ji ti ding ham sanskrit paw ti ding ham maharaja kitia hin panovin masanga hi maharaja ne ki tingai lo hi ven ningthoja ki tiu ham am ho klan ho hu abana hi rajkumar hung ki tiwa aleng paw jong maharaja to maharaja hi he thina diwin hyderabad a lengpa hi nizam ki tin bengala te hi nawab ki tin ti to banga khai ta lengzo si aminu hi ta umahin ama ho min acho mi jong le leng hung hi phanule leng pa min te hi faro ki ti to bang egypt te faro ki ti to banga khu ta leng pa minu maharaja ti hung ki he hi ta bin hiti chun manipur zong hindu sa khu ahin mu zo wa pana hi Ehsante alenga mu achena ga mu hi manipur ti hung ki he hin hiti chun manipur ahung ki min vo zo wa panin manipur gam sunga mun phabe vadung ho lex molel hang ho ahilo le ama ho society sunga ama ho phungle chang ho changin hindu pawin ahin helovin besana dingin ama ho salai atiu tu lai ding ai sei min thangma mau salai taret to underwear to bang homo te to bang flag hu he chu hu salai kiti jong hi am hon hindu hang ki sozo wa hi gotra ahin tiwa hitia chu thil zo si ahin hial lo hin ama ho lengte title ti dingam lengte aphungu ningthoza kiti te hi hindu pawin sandelia gotra ti na hin hialovin abanin angom te jong kausika hin tiwin chengdei ti dingham sarang lai sangthem ti dingham amoi bharatwaj ativin luang te hi kashyap ativin human te hi madughalia ativin abanin mangang kiti te hi aitria ativin khabangan ba te hi gautam ativin hita hi ihin gel to chena hi le tu masang lai boi hung ki patila thusim to bang ai lawale sim thusim to banga whatsapp ahung viral le khat Ehsante lengpa hi a anhat be lo ja hi gamdang apana mi hung ho anunga mel hoita to ana hita na lup khom sa cha hin neba acha te hi amin chom chom hung ki sia hung ki phu he title chom chom hin ne he ti to bang khan no min hi cho na hi lo zu ding dan hin injo langai se bang wa hi hindu hung ki so zo wa pana luang te hi kasyap kitia mangang te hi madughalia khuman te hi madughalia kiti ai lo bole adia khabangan ba te gautam kiti hi Ehsante lang tam thimahin abana sarang lai sangthem kiti to bharatwaj ti hi alang pin punjabi lang side ho hin hitia hi ama ho hindu mina emite jong catholic a hyung lut wa le michael jackie abraham adu adatia min thing ti dingam hi cho in nei to bang wa hi am hon jong hindu hong ki so zo wa thil zo se hindu to bang hindu mina hin khelu hin abanin kobru mol jong komar parbat ang kitin herok mol jong baglesor giri kitin nongmaijing mol jong nilakantha giri ahong kitin hi cho hi amahon
Hindu te lekhabu Mahabharat lekhabu zong aume tia ahin sei thina dingwa amin ho hi Ehsante min hi hilowa akol pawa a Sanskrit langpa wai ita min ahin piuhin abanin Imphal river jeng zong Vizia nadi tivin Iril river zong Iranadi hin tivin Kongba river zong Gaibi Ganga hin tivin abanin nungjeng pukri kiti kangla sunga am hodinga sacred place mun poi mota jisu bindu sorobor hin tivin bindu sorobor hin tiu hi ita ingai tua hele bengali te pi a he ti hi he theta hin aji chu kol pauche dile sorabar tivel hung hiding hin bengali te hin kol pawa e ki man namuna man o amangubin durga puja lohi bengali ten durga pujo atiu hin ti chun loktak lek jing jong laksi bhil ativin moirang jong mahirangapur ativin ita hi Ehsante khang thua amaho apu-apa khangwa thil amel chin ho zo seo thakhat thua hitia Hindu ahung ki so vai min abo na hin khelo ti ding hima intin amaho min khel dani eila I hin vet to chena ile inu ipa tevin ihung pin do tengle ipu ipapa inupa ipanu inunu min lowahi hitia iminu kisim hin la Catholic ham ai lawale eima deil hen na zia Catholic ham hat hung luna ai lo le ipiphiam hat hung hi teng le imin hin ha ma William Jackson Michael Lucy ti hovel hita min hin kisim thu teng le imin I original min inu ipain deisa ta in sim pi min hi mang ji hitan chito bang banga hi Ehsante jong mun tam ta ho am ho aklan so mun gamle mol ho chan gya hi kol bawa hin sim thu zewin am ho originality khan hi amang tan ti chun Ehsante society hi nasata Bengali culture in influence ahung hitan am ho Bengali script tua kokho hin ti ho kokho go ngo hiti ho hi Bengali script hin tu masang chan hin Bengali script ma Imphal based newspaper zong izan ham khat anaumin abanin milal kitite Meitei script Manipuri script manding hi tan sta ki phinte amaho ahung ki ha phin jevin tu hin Meitei mayak hi ahung popular thim tan abanin Bengali te apanin dress langjong ne le cha langjong hi nasata in Ehsante influence ang hi win ga het heading in Ehsante nga hi te ane jingu hi Bengali te apan ahin la ding u hidinga zong mitam ten asewin isu phiam tele Bengali te zong program function thupi ta khat ai lawale special occasion ani tengule ngaman tam ta gial penu angai sang penu hilsa nga kitiomin ken jong kana ne khain Siliguri kan online sel khana sang le zagiet to bang hin cho hi amodinga special mama hin ji Bengali ten nga anangai sang bangwa tua Ehsante anangai sang ahin ngai sangu tiding hin aji chu Manipura hi nga anatam bi alo hin nga khoi nga pukhria nga ki hoi ti ho jong hi Bengali te apana hin zero he ti loi jong aumin hi jong hi Meitei hilo jong hi Meitei hin la ahin danu am ho society sunga ahin danu tam ta hi Bengali te apana influence hi sakti kanta dasin Hindu sa ko hin puluna pana tam ta influence a hi ti het thei in aumin abanin amoho sunga Brahmin kiti kolle vaite pawa Hindu pawa Brahmin kiti Ehsante pawa Bamon bra jong ti pun Bamon ativin Bamon te hi amaho society sunga hin ahat mama jengwin akithula mamain program mun poimo zo si function zo si ne khom na zo si ai lawale pathian ho na zo si ajong amaho amapui tu apangjing hin Bamon te hin buli me hon lo wale mi phabibin ane nom ji lo hin amo hi ahi ti zewa society so mun poi mota kipia
bamon kiti khan hin lo hloa ukai langon ho akuna tua hi le gam sunga hi wangsen na lien ta hlung te hi hlung ding hi tia na kin cha jewa hi chi bamon te hi respect sang ta na piwa hi chi bamon te respect sang ta api ta wa jong hi Christian missionary ho Imphal Valley Imphal khopi analu zo lo hi tia selo jong min chi bamon te zia Imphal Valley alu zo lo zevin Christian missionary te zong thing langa hungwin aile emi te hi open minded ilung thimu hi zo tho theita zo wa zong lep tha thei anom mi chom khanin mi sumle pai ne khanin anom na hin se ya ile yes kiti zieng thei tu chana i movement ma pa na jong mu thei hin delhi lang hung teng le lam kai te delhi lang hung teng le 5 star hotel a ne le cha tuita ta hin ne teng le thil zo se yes a hin ti ba yes ati na ho zo se in lang hung lun phal le ami pi te ko ma azu zo wai te a hin se jiu ham ti jong gel do thei khana hin aji chu Ehsante bamon te hin Christian missionary te ana pum de lo hichi hi thelo ding phalo ding adu da te tam ta ami pi te ona seule ami pi ten bamon te thu se ata san jewa as sei zo seu hi adi dinga agel je bai Christian missionary te Ehsante la na lu zo lo hi tin jong ki sein adi na tam tom din jong gin chat omin ai le hi Hindu sa ko hin zui zo wa panin atheng lo ki ti khat a hin panuwin hi chu ga he thi dingai ham te le ke ma ta in jong kana tu kha hin Ehsante na Ehsante ko ma tui don ding i thum teng le a khunin direct in ipe powin hi chi a tui hin pe now a glass a cup a mak pen chu hitin mun khana koi win hi chi a koi na mun wa pan en e man kila ki don ki tong kha thelo ama to ki tong kha thelo ain sung wa jong ki lut thelo hindu te sa khwa hi untouchability ki ti khan anom khu am hon jong i chan ham khana hin zui hin ai le chom khan zowin india a british te ahung hat chi chewin ahung hat chi chew to kilhonin manipur jong ahin rule tawin hi le chapanin lengte thaneina lengte power chu na satai na ahung kiem tan power nei lo to bangin papet to bangin ahungum ven hi le ti sumi pi te jong ama ho society ama ho sa kho sunga ama ho society sunga thil phalo ho hi su di ding lengten ana bol kel ho adi langa zui ding mi pi ho adi langa ki hei sa ding ti pan ahin lapanubin hichi to bang natong la ga he thei dinga amin thang je ko ham tele nauria phulo kiti pa hin ama hin 1930 komin apok pa marup kiti society khan ahin phut doin hichi ama society atup le adoi pi pen chui pham tele Ehsante society a masanglaya patna hindu sa ko ahin zuiwa patna thil hilo lo thil phalo lo ama ho society do kitho lo tam ta ahin zui ho hi cho hi pailha ding kisem phat ding ti hin to raja ram mohan roy loi swami vivekananda loi jin hindu te sa khodana sati system ki te khat apasal azipa athia ile azinu dam thei ta hi jong azipa to ki hal khom ding azipa thia ile azinu hi ki hin sa lo azipa to kithi khom sa te ti to bang khat an chu ama ho panla nazala british te koma hitia influence ahin bolwa hung ki subi ti to bang khana hi Mr. Nauria Phulo ki dipahin apok pa marup ki tiahin pana amho Ehsante society so hi reformation revival ti khana hin pana hin abanin Ehsante la thingnoi min thangta masanga hi independent na sata na do wa tua emite to ihung ki boiwa le independent struggle apana village volunteer hung ki so people's liberation army a founder a leader en biseswar ki dipan jong ana sejin hindu sa ko hinjuiwa panin Ehsante ihi now
mi chom be hi now I chondan I khandan I society sung a bonin a ki chai tai man the hi ta poi tin ana sein hitia si na ji pian ta jong hi Ehsante society sunga social reformation hi PLA te na sata hin chi piu hin a chi pi dani iti dola bol ham tile naked weapon tia in mel chiu in head no mera pai bi te hi PLA te na sata man chawa numejin toka ki chen loading ni chen ding pon ve ki chen ding manipura hindi film so oilo ti hovel ailawa le movie album tho teng ule numeile pasal ki koi oilo ki hak oilo ti hovel ki kis oilo ti hovel tam tai Ehsante PLA te amhon ahin panuwa amho right hand naked weapon also known as mera pai bi te ahin manu ahin man chawa society hin na sata reform ahin boluhin aile hiti sun phat hong che chen India independent ahong hitan India independent ahong hi zovin aleng pau silonga ki kovin by force ham by force lo ham merger agreement so hong ki sign satan ahile Ehsante la jong hin India ding nom loi India pana po do ding nom loi tihin anaki hen kawin 15 June 1947 a Congress party meeting ana nei na hin open tain resolution khat ana pass win ana declare win India British te anom laya India gama state an hisa British state noya anom so hi independent na ki mo pi lo dio hi na ho de dian mo the lo dio hi country khat ki siam home ding no thu thu na ki sa lo ding anom lo ho jong by force anyhow hong ki sa ding hi ti to ba khat resolution ana pass win hi chi resolution a pass wa panin Ehsante alam kai ai min ha dom ho hi ana ki chapan ta ve na hi ahile hitin Indian independent ahin munungin Manipur hi by force in India gamahung hitan India gamahung hi to kilhonin Manipur hi phat chom phat jovin part si state hong hin abanin union territory hong hin phat sot ta jovin state ahong hi panin ale British te phatlai za hi mayang to eon kol levai te tiu Ehsanten mayang te tiben mayang te kol levai te adia malwari te hi Manipur gama ama ho business le industry ho hi anaki bolsa phalna anaki pia Imphal khopia British Reserve area kitimun mun poi mo lai lai tu lai pa wile mun apos area lai lai hi British Reserve area anaki tia hichi la munahi ama ho business anaki bolsa a hichi ama ho ahung tiengule foreigner tax anaki lazia hitai business a bolwa British yang tax ala jiwa hichi tax ho to hin ta hung kitho del ahin abanin hichi foreigner tax ahin lau hu phachom hajovin inner line permit tin ahin helwin hitai thil a step ahung mahin aile Manipur state na pana rice anchang hoi gampam tidam north east state chom choma export ahin bolu north east state chom choma anchang quality a hoi lo jem ho Manipur ahin la lum ti ho angum jin Ehsante ahung lung thai ta powin na sata in ki phin na hin nevin boina chom darna chom hoi thena hin panovin Manipur hi part si state ahung hi chun Manipura achinga them a vai home thading a top post tu thading zong le India government hin Manipur mi mang chalowin apam lang mi ho bo Manipur a hin solunin achi apam lang mi as a administrator ti jeng tin top administrator a hin solun ho khun agam mi pi te lung gel I ma cha he thempon lung gel din jong lung gel lung sit hotuna ti ho I ma cha ni powin Delhi a am ho political boss te bo lung hlaina ding a boluvin mi pi te hi unemployment na to na mulawa tamma ma jengin na to na post a ong hongum jong le ama ho in ko te ma hin ki puilu no bin na to na apiwin tu la ya MLA minister iti hon na to na ding post ong hongum le ama mi le sa bo a family ama in ko sung bo mi ke lut ti to ba hi Manipur jong part si state an hi laiza
administrator top post a hungum ho hin post ong khale ni hunguma ile manipur mi sanga amho gammi ain ko te ahin ki puilu nu vai ta service an psu ti hi hin hiti chun thil chom chom zat chom chom lampi chom chom a hin esan adin manipur gam hi unfair tain ak hung ki bol to win law and order umzi umloji to bang ai lawa lam chom choma manipur mi te hi india to gop home thei te te na ding ti lungel le tu go na hidem thil chom choma unfair treatment to bang hungum zen Ehsante jong hi lungel ahung lungel ahin nei pantawin mun le mun chom chom gam chom choma mi te independent struggle ho ahin vebin adin hi chi phalai za independent struggle anapan masapen naga te FGN kiti Federal Government of Nagaland hi na amaho zalian gal sadda ipp ho hi hidian ahin veton win ahin vewin study ahin bol venele achai na in 1967 kumin the Meitei State Committee kiti thingnoi khat anaki put doin ichi thingnoi the Meitei State Committee MSC ti ho chomcha a story hi veutin ichi MSC mani Meitei State Committee kiti hi Ehsante dinga thingnoi an omma sa pen anahin ale hi amhola criminals ti dingham dan zui lo ho ami a khel zem ho amho hi naga le mizo thingno to hong ki thova da hi thil tam ta planning preparation ti ho ahin neiwa MSC ki ti thingno hin phudoh hin amo hin bom thang ki kam ai lawa le mun chom choma mi pi te til khowa mi pi te koma Ehsante hi naw ki bit dingu manipur hi state independent country hi dingu ti hoben mi pi te hi te na sata influence a hin bolu hin ti chun government jong hin dovin ai le government jong na sata in a hin le dovin itin thil tam ta thil so tam ta omin cho cho halkhat investu su tin ichi MSC ki ti hi atila mi som ni som thum to bang amho le khai ha jongum lo ta gam mo pum ngai lut ti ho amho in a hin pat do hin ti chun amho hi lekha them ho adinga veton thei ta khat lunglut na thei ta khat in jong ahungumin cho hi government of India jong anna sata anna zadda anna lunghan pi mama khat an hi in hichi MSC te hi amho arm struggle ti dingham amho zalian gal sa hi alung tu pi pen hoile independent country hi ding ti hin hichi amho MSC te hi phar so ta ana hingzo hi zong le thil khat ahin paddo zalian gal sat ahin paddo hi amho Ehsante a khang son te adinga beton theita khat hung hiu hi ti jong het ding hin abanin hichi MSC hi 7 January 1967 kuma thangal sarung giti mol a hi anaki phuddo ahin tisun 12 January 1967 in member sagi ana phawin is a member sagi te hin mi ahin homovin recruitment ahin bolovin sumle pai hin dongovin meithal ho bpo ahin chomovin tahi hung ha che cheu tiding hin amo ho pha chom khat jovin Ehsante hin galbol ji an hello te amale veli bobo phai chambo bo ki kul khum ten hi jewin galsat je bp ho jo an he povin iti chun 14 January 1967 kumin FGN Federal Government of Nagaland te to hin ahung ki khut jomovin lam chom choma na to na galsat na Indian government do na kitho pi to le ding ti hin tin amahon kinop to na soya na kaivin agreement an neuvin abanin FGN hu api hitale MSC hi ano to bangai FGN te koma affiliate to a education na school khat affiliated to Manipur board ai lo le CBSE board ti to bangai MSC hi FGN te koma affiliate an hivin ale hichi MSC te hi ama sa penin ahung ki padan hui
ga gial lewan chandra khong kiti le ukhong sang kiti khote ni apana khang tha ho lungia la pana hungkun masapen jong na hin amo hi naga thingnoi ya na zau jong au movin emitiang naga thingnoi tamta ana zau hi win hichi chandra khong le ukhong sang khomi te naga thingnoi ana zau ho chwa pana jong hi halkhat lungial khat hung piang do hin hiti chun amo chu hichi thingnoi Ehsan thingnoi Ehsan hiya naga thingnoi ana zau ho amo chu naga lamkai ho naga thingnoi lamkai hon Ehsante H irabot phatlai za revolutionary movement na ana zau tuai macha bolo hi ta mo ho gakimu piding tin ahin solovin aile hechi amho ami sol teu hin mun choma irabot phatlai za 1948 apana 1951 ki ka irabot nungzui ana hi ho irabot to ana kitho hom ho hi gakimu piding amho apana idea halkhat hin ladi chule amho tu kithoa movement arm struggle thal choya zalian galsa hung ki pat ding ti hi ita lungial ahin nei pat wa hin aile h in a board ki tipa hi koi ham tile ama hi nikhil hindu manipuri mahasabha kiti hichi phudoh pa cho hin hichi organization hin phudoh atilin non violent hin abanin hichi phalai za thu ana ki thang khat i phiam tile northeast a Tripura, Lusai Hills le Manipur hi cho gop homa Purbanchal kiti Purbanchal state khat same ding state lien ta khat same ding ti togon anom hi hichi irabot chun anna zat dain anna deipon ai ti je chun hichi a deilo na vet sana ding in protest ki phinna lien ta khat thupi ta mitam ta zauna ki phinna khat pat ding tin tu gon khat nei ahin nein hichi chu Manipur Dramatic Union MDU te hola 21 September 1948 na organized bowling hinti chu aphat hong lon chu ni piung ti tam te le amuna ho athang tombe sevin alung hang be sevin police ho to ahong ki mai to win hi le police officer khat hong thin mi piten police officer khat ahin tha phat nu chun government in jong irabot chu angoin mading hin govin hi le chapanin irabot jong thingnoi thal choi ana nom hi jong le government in amat ding zela khum ding du da ding ti to gon hin neiwa milham hon hichi ama protest organize namuna hungzau dinga kigo milham hon police officer khat ana thau hichi ama akingo jai thal choi hung ki pana zalian gal sa dan haiti hitia hungum to hi ti jong headinga pha khana hin hichi aman non violence thisan su lowa movement ahin patchu by default ti dingham ama mit mona hi jong le anung zui ho ama supporter ho thilbol ja government in mading hin to gona hin ne ya hitia chu arm struggle thal choya movement chu ahin pan hin ri chun 1940 na ki panin ama athi to ka ti di ma in 1951 chan movement na satai na hin nejin in la ama athi to kilonin a movement chu anathi ta ne hi aile hitia naga thingnoi hon ami sol te hi ama sapenin w tomba singh kitipa ama hi irabo to anakina aicha anaki thu ma hin ama ko ma hungovin hichi tomba singh kitipai 48 1948 le 51 laya communist leader to banga jong an om hin hiti chun tomba chu a hin ho pivin ama hi lam kai ding to bangin ahongomin tomba in jong ama ahong ki ngai to ahong ki kialin hele hitia chen hom pi nagati ai lo wale thinglang ga ma te to ki pang khom hen lang political movement khat ki nei le irabodin analung gel atu gon hi subuli theina khat hungi ding hi tina gelin thinglang mi to to ka ki thulo wa hi le iki thulo wa hi le na to movement i ma chal thelo ding hi tin chong lunggel an nei jen
iti chun aman jong thinglang mi te to pan khoma zalen gal sa ding ti lunggel hin nei pantan hitia phat phat sot ta ahung ki giala thil a pros and cons a phat na a siat na tam ta ahin giala ato khom pi ding aloi ho phabep to ahung ki ho limwa hitia chu lunggel tam ta ahita ahin gel zo nun naga ten naga UG naga thingnoi hon ama koma propose abolu thingnoi khada phudoh ding zalian gal sat hom ding ti propose an nei pau he man zo an no pi tan naga ten ibola Ehsante hitia nazal ham tile history halkhat ga nung vel lewan ipi he the ding aum ham tile naga te hi nasata zalian gal an do hi win 1947 48 apana hita hin dova government in zong laws act chom chom pass hen bola adia armed forces special power act mangcha na sata nagate hin dogin ila nagate akiem chom povin aile nagate zong achangwa noni sadinga achangwa galdou to bang mizo tem ki panai doilohin FGN adia FGN Federal Government of Nagaland te na sata government ahindo chu alel thimu jong tantin akom komai mi ahin ti lova Ehsante ahin ki thupi vai ta hi amho aning langa achoma asam langa bodo te helawale achom chom hita alpha ulfa kitite hicholoin movement ahin panu mizote sopi mizote hicholoin movement ahin panu chu nagate hoi tia atha chol na wi hal khat hung dom ti tu bang hin hi choding in Ehsante amon ahin de win amo to ki thu khom ding amo zo it training pia government do sa ding hila naga te ding a zong thu nom dom ding ti lungial zong hinten abanin naga thingnoi lam kai hon zong tomba koma kyo movement zong na satani hin ki thu pi ding tin hitin ki het thim to na anane ubin hiti chun tomba in zong ato khom pi ding aloi pai ho to hong ki holimin hong ki thu ki movin hiti chun naga leader te ki mu pi ding in togon le resolution a hin pass tawin ama sapenin thangal hu kiti khana hungin tomba chu hicha chun zan khana gin ajing ni jingka in kangpo pilanga hungin hicha chun thingnoi izan ham khanin agat novin akilhon piwin hiti chun Nagaland agalungin Nagaland muna Nagaland gama tedima kiti muna hin naga thingnoi lam kai hoto ki hona aganein ita hung ki hona bachun ama hi tomba hi pau hello a hi zen naga tian jong Ehsante pau hello Ehsan pa tomba in jong naga pau hello a hi zen mau try ma nile kiti khat ama pau le do ina pangin ama pau le na kona hiti hi tomba le Ehsan tomba le naga thingnoi lam kai hong ki hova hite hong ki ho na wachun naga thingno ho hin Manipur Ehsante history khang thua naga te to relationship ana nei dan ho ti hovel hi kahenom ve hi chi kan kahen zo ti ngule no hi full support kahin bol de hi ati zen tomba sing tomba sing zong Manipur ahung kinung len Manipur ahung kinung le to kilhonin aman lekha thim scholar chom chom ho ain ki mupin iti chon yairipok mi mohori sing kitipa panin iti Ehsante le ukeng te anaki guizop naw ti khat lekha khana hin muin iti chu English pawin hin le doin naga leader te athonin ale naga leader te no hi chi hin simba panin amo zo ahung lunglu nubin Ehsante ki thu piding ti lunggel ahin nevin iti chun tomba in zong mi som ni langa ko homin October 1966 kumin waikhong mi tomba sing kitipa ina hin meeting ahin nevin thingnoi phudoh ding thingnoi group hat phu ding to kisain meeting ahin nevin
hiti chun amahon hichi mi somni le nga kipun khom ho hin Manipur State Committee ti khat underground group khat phudoh ding ti lunggel hin nevin hin la Meitei tilwa Manipur ti zevin nagatian apompovin amon no hi valley Imphal valley ading bo organize na ki boldingu thing lang gam hin to kha lo dingu ai di jam Manipur ti hi ti lo hi ativin ai lam hawa zong Ehsante hi chi phala ya galdou nai lo thal choi khanai lo le galdou ji an henai lo hi zewin nagate apana galdou dan zilding thal ho am ho apana choding movement pading ti hi zen nagate lunggel dan nagate deidan dana thing to bangina no movin hiti chun abung thangal sarunga cheng abung kitipa inahin meeting ahin ne kinovin hichi a meeting ane na wahin nagate lamkai phabeb jong azawin hichi a meeting hi last conclusion ti ding ham final decision ane thelo jevin ni thumzen alunin 11 January apat 13 January 1967 hichi ni thumzen lu na meeting ahin nevin ti chon alasin nagaten jong okay tiu Ehsan lam ka jong okay ati thading din munin ahungumin ti chon am ho adinga revolutionary party thal choya zalian galsa ding khat Manipur kiti chu Meitei tia hin khelin Meitei State Committee ti hi phudoh hi tai te na hin phumwin echa hin phun do hi ami pi teu headingin masang lai typewriter ana kiji to bangin amahon akhunin a ziobin cyclostyle kiti khang tha hon he talo diu au palang je ke to bang bang au pa hon he diu hin cyclostyle tia tam ta tu lai xerox copy kiti bang cyclostyle tam ta ai ta an ta do wa chi a heading chui ham tila praja singda khanghan jaba kiti chi May 1967 kuma lamlai muna lamlai lamlai kiti le ei pawin lamlai muna hi cyclostyle hin bolwa amho la lamkai secretary to president kiti ks angami kiti min khanin sign na bol hin phat chom khan jawa hung ki head doin ks angami kiti pa chu apabi sarma hi ti hung ki he doin hicham ho am hi achunga isei bangwa zalian galsa ding Manipur hi zalian gam hi sa ding zalian taum ding Indian no yam lo ding independent country hi ding hichadinga north east a thingnoi galsa chom ho to ki khut choma zalian galsa hom ding ti hi hin hiti chun tomba sing zong nagaland agachin nagalam kaite aga kimupi in amwa panin meithal le meichang aga thumin hicho chu baki to bang elawala chom khat man tadi ding a hin kilain esan u keng tian no akitho piwin hichi chu Manipur hung hlun win amahon zong hichi meithal le meichang ho mang chain suma hin dong win sum tam ta hin dong do win ahin dong do ahin don do nungu chun hichi nagate meithal meichang ho anung pi win amho ding ahin kicho pan win hichi MSc hi ahung ki patti lai hat ta le sumle pai na sata hin dong do ha sumle pai tam ta ahin nei we in amo hi athang pia wedding in wings ti dinga branch ni na ki puwin khad hi civil wing hin khad hi military wing hin civil lang ho hin sumle pai don ding thingnoi a hung za military a zau ding mi vet le ding propaganda pm thil civil to ki say overground to ki say momo am ho mo puna hung hin military lang ila gal kap ding gal do ding bom kam ding civil mi ten athupio asum demand ho min apianum no phale military te ka chia na ka to ding ti to bangin wing ni ahung hi win ale hi military wing la hin mi thum alam kai so win h angau sing kitipa le rengdol kom utong lok khomi
rengdol kom kitin ama hi phachom hajowa aki surrender ma sapian jong an hin abanin athum na dingin soibam yei ma sing ti ho hivin amho thum in military wing lang apu ti he hin hinla amhon abol khil pen tau ti ding ham ai lawal ahat amho ding ahat mo da thei ta khan chu piam tile itubang recruit itubang mi hi recruit bol la lu na itubang na to a hoi lai mu na chapang ho holding hoi lai mun a chapang ho la thal kap zil sa ding underground ki su sa ding am ti hi em an nei lo hin abanin am ho la akedar ho la tam zo hi irabot phatlai 1948 phatlai za revolutionary movement a nazal ex member ho ngen an hiwin koi ma thula lo amon koi ma dong thula lo min zo am ho thula lo le kha thiam zo lo angola ngol ngen hinla nam ngai lu ta ti to ba hi tia le kha hello molta lungthi molta nam mo ngai lu jing ti ho an hiwin ai le amon zong hitien ahong ki sakholovin preparation hin bolovin atilin mi somni holding an tivin in la achainan mi somne sagi naga te koma training galadingin marama solovin abanin april tarik ku 1967 in mi phabem zong ukrul kama tora kitimona training dinga solovin hite am hon training a hin chayvin mi tamlo njwa ka se banga mi somni som thum to bang be pa hi zewin amo ana to hi kb khole sarung khu la vela bo bolwin pha chom phajowin ami hong tam che chewin sumle pai tam ta hin don to nongo chun thal tam ta hin chowin imphal mun chom chom imphal valley mun chom choma ahong ki the thang win na to ahin panovin ale hitia thil na to chom choma hin nei phanowin government of india le government of manipur jong ahung boi pantan HM ho na to dan hi law and order problem in ahin gel tan ti chon am ho do ding ti am ho su thip ding su chai ding ki chai do ding ti longgel hin nevin hechi phalai ta chun hechi MSc te commander in chief chu ramachandra na hin ramachandra panin ito sing new commander in chief ahung hin hechi ito sing commander in chief ahung hi to kilonin sekmai khurkhul lei chu bom po sa su se ding ti togon an nevin kum 1968 chun am ho sung ki su lo zin thil chom chom ahongumin aile police ten ahin hedovin police ten ahin head do phanumin bom chu aga su po ovin hechi bom asu po banwa MSc te hin FGN federal government of Nagaland te to ki khut zomna ahin new hi government in athi ma hin FGN te bo achanga amho bo dowa su chai ding ti togon anani chu government apum zo lo hin azo lo naka Ehsante hong kipan alpha te hong kipan bodo te hong kipan mizo te hong kipan tivela hong hele akiphin government do akiphin mi tam lai chana government hi lungsa alung hi so jeng hin alodi dan he lo ti ho hi hin aile chi bom ki kam leisu sen denga bom ki kam jen government of india government of manipur indian government in chi MSc te dona na satta in hin panin hele ang lol hing mamain amohon atila purum ligli kitila vela hi kem ho ana sa pano hitan hinla echi a kem sa danu aum danu avale danu asum don danu thilbol ho hi information chu ahung ligin police tian purum ligli am ho kem chu ahin bulu tawin ahung ki kap to win na sata ahung ki kap to win hi le mi som guble thum to bang ahing changin anna manubin hi cha chun a commander in chief ito sing ki tipazong anna molem tan anna thitan anna ki kap lum tan ti chun mancha bom meithal meichang tam ta amanubin ito sing a commander in chief pau athi to hi le a organization hi aum lo to bang aum to bang tin nasatta a paralyzed ti ding ham athi to banga aumin hichibana jong hin government in MSc kedar ho koi to bang government ko ma hung ke surrender au ma hele relief package
phata nas relief pickets hoita kipeding hi tin announce bolivin hi le asungova MSC te sunga jong nasaten gitu mona hungumin sumle paidea thino izau ham thi chana ding ai izau hilo ham tiloyomin alang khana tua I commander in chief pala thita mi hizar ki man thal zo si ki man chai abani pi to be diu ipi kana ham ki surrender utin nom ten government sumi pi ho apan nom den ki in ho ki mang le tal ham ti ho vel zo min hichela chun injo kana sei military winga mi thumla rengdol kom ki depa utonglo khomi pai aki surrender masapene na hung pangin taile 1967 68 70s laivela ding a value tam ma ding hin sum sang ni la zanga ki pin thil tang tam ta to ji rengdol kom hong ki surrenderin ama hong ki surrender to kilonin adang tam ta hong ki surrender win aki surrender sen sum sang ni la zanga amovin hinla adang aki surrender nom lova akima tho ho hi zela ki homin abanin a chaina dingin a founder akipat na pa na an thai le pa W tomba sing hi yaripuk muna mohore sing kitipa ina panin amanuvin 1973 in zela humovin ama official ta hong ke surrender ding ama a group chu abeitai ka subeitai tia declare bol na ding in sumle paitam offer bol win hin la ama ananom pon tomba hi irabot to bang hi alung khau ve khat ana hi ding dan hin la phachom khat jovin si Meitei State Committee hi akedar zo sia ki mana mancha zo sia ki mana a commander in chief pa ki tha a founder pa zong zial hom ta jin hingzo talovin chapang hile noi ngol nai lo ti ding hin chapang chain naw sen khan hung pianga noi chep na lai noi ngol nai lo wa thi to bangin ana beitan 1972 in MSc ana beitan aum ta pon hi ai le hi MSc te hi tu chana tu khanga dinga hil koi hom ti le hitia ahin danu ana to danu ho ita in gel to chana hile KCP Kangleipak Communist Party te hungi pe no hiwin ai le amho hichi MSC te ipizia hitiu ham ipizia movement ma chalo ham ipizia thakana khudak a thakha thuai te mo thi jeng ham tile amo wala hin achinga them aum povin achi naw athem naw apang hom agom hom thei povin abanin lekha them aum povin revolutionary member lui ti ding bo hi ben adang thilbol the adang ma chan nei povin public support aum pon mass movement aum pon a aim and object lungtuk na to thilbol ding dan clear cut layout rules ti hoi ma chan nei povin abanin hi choban hin government in jong propaganda chom ahin bolin rehabilitation package o hin bolin hile sumtam ta hizen alam kai hoi sumdein ahung ki surrender ki noven abanin amahon mi pite lungge lipi ham tu laita mi pite de ipi ham ti helovin amaho phutpunin thala choi ve ti jong heta study dan han hin abanin alas na dingin amaho hin nagate mi kum hizat ta jalian kal hin san hoi Ehsante zani dunga nausin pieng ba hu pieng hon nagate style hin mo ko piu ti hi amaho athi naw sen thia chapang thia athi naw la adinga reason han jong hi tin analyze bol hon jong a saving ai le emi ti adinga ip vetheum ham tile Ehsante to banga hi mo eo loading adang jong tam taw min ki mo se le mi mo long han thein emi ti jong Ehsante MSC to bangin KBC KDF kiti no movin to hoyam tam ki hepon KBC kiti hi Cookie Boys Commando ahin anaum lo ham pe parawang anom khain abanin ukeng te to ina ki do live Cookie Defense Force KDF kiti kha jo anomin tu in om tapon ai la banin KNF ahungumin KNF zong nuclear blast to bangin
nuclear fusion tidam fission reaction tabangin KNF hi thumahung kisoin thum te hi thum ahung kisoin ti tabangin KNF jong tam taumin KNA hungum kinin adang tam taumin ale hi cho hin emi thingnoi thal choi ho hin ilung tu penui pe ham injo aka se MSC te to banga ilung tu penui pe ham zelen gam ham kukilen ham zogam ham contract na to ham MLA kaisa ding ti ham ai lo wale ipi penta ham ti clear kat umlo Ehsante injo aka se banga hichi ipizia Ehsan thingnoi ho kan se am tile history wedding mi ten na to hin padan wedding mi ten na ato dan wedding mi success na ho copy ding failure na ho, mi fail na ho mi lo hin lo na ho apa na hi study bola e ma kisim phat ding ti lung tu hin koi ma se na koi ma noi se na le koi ma do dal na hi pon khang thui heu tin galte apa na dong thil tam ta zil the hin ti lungge la hi kain bol hin abanin ithing noi ho hin public support ani hinam koi ham public support nei koi ham public support nei lo thing noi che adin zo ti hi gel the kham sen hin abanin jo Ehsante ka gel banga ithing noi ho hin educated person lekha them achinga them ani hinam ai loba le ching hen lang ching lovin them lo hi jong le thal a choya hi le achinga them bangjeng ham ti jong gel the kham sen hi ti tunia dinga sot ta ti ding ham chomjhat ti ding ham a hyung kyo the hin tin hechi ka thu se ho hi amat tu dan ne thep le na ho thu hi tan tin kalungge laum ka het ho kana melchi lekha bu chon choma kana sima kana melchi ho ka hin se hin ka se ta ma banga hi e ma phat na ding le ma ki sei phat ding hi lovin midang te hin ho thu sim jong vet ding midang thingnoi dang ho galsa dan jong vet ding iti hung ki form over itobang na hin to ba itobanga success hung hi ba itobanga failure hung hi ba am ho fail now ipz ham ti study ding alol hin ovail alol hin now ipz ham ti study ding ti hi hin tu ni chanin notice avelaw han thingnoi la alol hin am ho alol hin be ti di be lo hin ke het chanin bang alol hin pen le tu chana dinga chamna pen MNFT hi win abanin lol hing labang lol hing lo labang bodo te hi kin win abanin ama personal phat chom na dinga lol hing naga te hi win ibiza ma ho phat chom ding ka thiam te le NNC te hong ki surrender win CRPF a lu loi BSF a lu loi omovin sumle paitam ta kila loi omovin ale mo wa pa tin ahungum kinin te hi tam ta thusim tam ta omin abanin next time le UNLF PLA Pripa KCP ti hozong iphani dung zuwin study ball kinutin emiti kisim phanading ilung gelo aje chu lungtup nei nampi lungtup movement nei hi zewai thu tam ta heading study ding male ma kisei phatna bo aum lo khat aum to banga ma lung lai na ding ma thusim a hi lo provide ta mo lung lai ding hi lo i hi mo now debate ki bolding discuss ki bolding ti hi ke ma lunggel dan hin muntinaum hi chi YouTube anavia anangai ho zo se na bonun chi baile mangpha le good morning